nebiro byona. Amina. Otyo muno mukurikeyo musara ninyambine okurga omuhereza murungi okurga karwenyi nitukunda munonga webare gumano tuhereze shara burkasheshe kandi tukabasa okutamburira omu magarago ago kwikiririza mu Kristo kandi bari kwikiririza omu nyikirize zindi ubuniza kwasa kutana nari yecho nimwe ntubashaba ngo mbase kuza ahasi y'ebigere by'umuhanji wanyu mbase kumushaba twena tutamburire hamwe tuzapeje mu kindi kumanya goro yitu neji nemwe twena kuza omagara agatahwaho ogunda muronde nitubakira on program eje yasisimu kandi cyo butungi charity niko mazina ganje kandi nyinera ke kasanga ka KK tutambura hamwe mpaka shaishatu kandi amazima garungu twatandika okwezi okwa kabiri. It was yesterday when it was 1st February kandi numango kwezi okutwinganisa amazoba nanaganda nanendije myezi mbwenu nyendo gumuri alert okumanya nabiri na munana ninga nabiri na mwenda utakashango ryaho nojabirira so ntubakire mu kwezi okwa kabiri okwezi okwa rukundo okwezi okutwantugera mu Valentines bit still nuko kwezi okutwantumurikisa mu abana beito garaka amashomero eshonga nkezo zona nzibaziri omukwa kabiri nabwe cyo nani ba asharinga in real nimba ninjera ngo mwije mwetebekanise deka ndebe murano gu omwaka omwezo ogwa February nagwe expecting amuchi umusakozi zona omagaraje omgarukundo omugemiture omugabana be na nebinde hallo harundi twisene tuketegekera kumara kaire nuko kugamba kaire mbere karahika kasanga hune muzaire ainengeri yetegekeremu okurugari yekyo okwezi kwa kabiri omwaka nuguguno kandi kwezi kwa rukundo ngo kwa kugamba Valentine's Day mu kwezi kwa kabiri kandi events ezindi nyingi nazo ziri mu kwezi niko kumu mwari na tarehe 6 bitu hello so Erobugaga tuka mu kwezi kwa kabiri ngo hatileka yine kuba ero umakana muno mbeturu kwikara obuyire buno bwona akandi nuko kwezi kuno kwa kambe kuraragara mukusange kiriye kitutahaho nikigenda mu maiso kiremo bundi kutandika kekyo rundi kireme kuba kire kiyenyini akandi kituraba tukijagurizamu omukwezi nuko kumu